Make wathembene Mnguni usashaqekile ngekushona kwemntwanakhe. Duru Kulube uthi abukho nani ubufakazi lobukhombisa ukuthi umntwanakhe wende bucala. Kungakho ke afuna ukuthi babulali bakhe babukane nengalo yemthetho. Ngikhumula nedwa umntwana lapha khona ufe ngomlilo ngiphala bambethile wafa. Afe ngedlanza. Njenganje ngesikhathi esikhona esikholo lenze njalo ikholo saplifu anginayo imali yokusupport abantwana bakhe ikholo lingisize support abantwana bakhule. Kulube uthi labo lababulele umntwanakhe kufuna bajeziswe ngesigwebo lesimatima kakhulu. Angeke baxolele ya nake bileko ngizakhona ukukhuluma mara nangakebi angizokuqolela. Kusenjalo lomunye umndeni waWanda Mahlangu nawo uthi awukholwa ngaloku lokwendekile. Kungakho ke bangakhoni kusemukela lesimo. Sesezwe ukuthi aboWanda vele bababambile bababetha. Ubabetha bakhona bababulala babashisa. Babafaka esakeni wethu babafaka ekoloyini babalayisha ekoloyini babalayisha dosela ehlathini bashisa futhi ikoloyi. Kungmanje babili kuphela abasolo lababoshiwe mayelana nalesehlakalo. Bafaka ekhathi umnikati weliplazi loneminyaka lengu-25 Renault Stein kanye nanogata loneminyaka lengu-32 Dumisani Masilela. Lokhulumela emaphoyisa eMpumalanga Donald Mdluli uthi emaphoyisa asachubeka noluphenyo kuloludzaba. Kanti ke uthi bangahle babophela abanye basolwa kungekudzala. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotilethelwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela eStoffberg eLimpopo.